siku ambazo zimepita, Imana yari yaduhaye umwana. Mungu alikuwa ametupea mtoto. Turishima turanezerwa. Na tukafurahi sana. Kandi cyane. Pia zaidi. Tunezererwa Imana. Tukamfurahia Mungu. Tunezerwa n'impano yayo. Pia na karama yake ama zawadi yake. Nazo mbabwira ngo none imbabazi mfite z'abana. Nilikuwa nikisema nasikia upendo mwingi ndani yangu. Vandangiye kugira imbabazi. Tangu nianzie kuwa na hiyo shauku. Ariko ituriyo nari zifite pana bene zinonkeye. Lakini raundi hii nilikuwa nayo mingi sana. Nyinshi cyane. Mingi kabisa. Kazando ankabwira abacu nkababwira ngo izimbabazi ko ndabona atari z'amahoro. Naambia wenzangu naona hii upendo si ya kawaida. Imana buce ikiwa siku nyingine wa mwana irasubirira mutwara. Dushimiye Imana. Tunamshukuru Mungu. Imana yesubiranye umwana yari yaduhaye. Kwa sababu Mungu amembeba tena mtoto. Hari wavuze ngo ariko ngo yobona ugukunta atangira gushima. No kuri twe twarabibonye. Kuna mtu anaweza jiuliza unawezaje kushukuru Mungu, lakini sisi tumepata hiyo nafasi. Kandi bitarakarereko. Na pia si ya kudanganya. Iri humbere twatubabwira. Kufarijika huku ambayo tunayo ni ikintu twatwumva mu mutima. Ni kitu ambayo tunasikia ndani ya roho. Kuko abamaze gukizwa tumechukua nafasi hii. Dushimira Imana. Tunamshukuru Mungu. Kuri no musi wa none. Kwa siku ya leo. Ku Imana dutishije uyu munsi wo kwishima. Kwa sababu Mungu ametupea nafasi ili tumshukuru. Mwandishi akaandika. Aravuga ngo kino ni gitondo nguwiteka turemeye. Hii ni asubuhi moja ambayo Mungu ametuumbia. Ngo tucishimire. Ili tufurahie. Harizo abasenga bazakora. Kuna mambo waombezi huo wanafanya. Abandi babibona bagasa nkaho babuze ico bakoze cyarico. Wengine wakiaona wanashindwa kutambua ni nini. Ariko muririmvye indirimbo yo gushimisha ijana ngira ngo muimbaji akaimba. Aravuga ngo je ndi umukristo. Akasema mimi ni mkristo. Kandi ico ni ikintu. Pia hiyo ni kitu. Ukiza gihumuriza umutima wanje. Huwa inafariji moyo wangu. Ukikanyibagiza ibyago byose bihari. Nasahau mabaya yote. Ukristo muri twebwe. Ukristo ndani yetu ni ikintu. Ni kitu. Kandi gifatika. Pia tangible. Gifite imbaraga. Kina nguvu pia. Zo guhumuriza umutima. Ya kufariji moyo. Kure y'abandi bantu bose. Mbali ya watu wote. Kure y'inshuti. Mbali ya marafiki. Kure y'abavandimwe. Mbali ya mandugu. Kure nabo kubwira ngo pole. Mbali na wale wanaweza kuambia pole. Ariko umutima w'Imana ukaguhumuriza. Lakini roho wa Mungu anakufariji. Kandi ukakwibagiza. Pia anakufanya usahau. Atari ibintu zo kwihagararaho. Si mambo ya kujishikilia. Hari abantu basanka bakomereye imbere y'abantu. Kuna watu wanajifanya wameimarika mbele ya watu. Ariko barenguka ntibamenye iyo bari. Lakini watu wakienda wanarudi kwa hali mbaya. Bababaye kurenza uko abantu babitekereza. Wakiwa wamehuzunika zaidi. Niho benshi bafashe amateri mamwe atari meza. Ni watu wamechukua misemo ambayo si mizuri. Ngo bamwe ngo bazatinya gusa ngo kuririra imbere y'abanzi babo. Watu wanaogopa kulilia mbele ya maadui zao. Ariko mutima ababaye. Lakini kwa roho amehuzunika sana. Iyo ni ihumure ry'akarereko. Hiyo ni kufarijika kidogo. Ariko ihumure dufite muri Kristo Yesu. Lakini kufarijika ambayo tunayo ndani ya Kristo. Ni ukuri nta kintu kizadutandukanya najyo. Kweli hakuna kitu ambayo kinaweza kututenganisha. Mwanditsi wa Roma ageze ku 8. Mwandishi wa Rumi sura ya 8. Yaravuze ngo noneho mvuga iki? Akasema je niseme nini? Ngwese niki cyo dutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Nini inaweza kututenganisha na upendo wa Kristo? Aravuze ngo ni ibyago. Akasema ngo na makuba. Ni shida. Ngo nukugira inzara. Ni kuwa na njaa. Ngo nukubura abacu. Ni kukosa mandugu. Aragenda ngwese nakaga gakomeye. Ni hatari. Ngwese nukurenganywa. Ama ni kunyanganywa. Asoze
Akimaliza aravuga ngo byose akasema ngo yote turushizwa guhumuriza na Kristo tunaendelea kuimarishwa na ngo kuko ari we Kristo wadutsindishije. kwa sababu yeye ndiye ametushindia. Mu Batesalonike ba mbere 5:18 Tesalonike wa kwanza 5 mstari wa 8 aravuga ngo mu bihe byose muhore mushima, nasema kwa mambo yote mshukuru Mungu ari byo Imana ibashaka muri Kristo Yesu. kwa sababu hiyo ndiyo Mungu anawatakia ndani ya Kristo. Niyo mpamvu dufashe uyu mwanya wo gushima Imana, Ndio sababu tumechukua muda huu tumshukuru Mungu kuzimana ikomeje kudukorera kwa yale mambo Kristo anaendelea kufanya mu minsi ishize. siku ambayo zimepita. Imana yari yaduhaye umwana, Mungu alikuwa ametupea mtoto, turishima turanezerwa na tukafurahi sana kandi cyane, pia zaidi tunezererwa Imana, tukamfurahia Mungu tunezerwa n'impano yayo pia na karama yake ama zawadi yake. Naza mbabwira ngo none imbabazi zifite z'abana. Nilikuwa nikisema nasikia upendo mwingi ndani yangu Ntangiye kugira imbabazi tangu nianzie kuwa na hiyo shauku, ariko ituriyo nari zifite pana bene zino nkeye, lakini raundi hii nilikuwa nayo mingi sana, nyinshi cyane, mingi kabisa. Kaza ndo nkabwira abacu nkababwira ngo izimbabazi ko ndabona atari z'amahoro. Naambia wenzangu naona hii upendo si ya kawaida. Imana buce ikiwa siku nyingine wa mwana irasubirira mutwara mtoto yule Mungu akamubeba. Hari abantu bampamagaye ibishuti zaje, kuna watu wamenipigia marafiki zangu, barampamagara bamwe n'abandi watu tofauti ngo bari bafite ngo iminsi ngo bababona ibintu, walikuwa siku mingi wakiona mambo, ngo bakabona baje kubwiriza, wanaona wamekuja kuhubiri, ariko ngo bakabwiriza muri Yobu lakini wakienda kuhubiri wanahubiri katika kitabu cha Job, Ayubu. Ariko ndabyumva cyane, nikayasikia sana, ariko Yobu yahuye n'ibindi bikomeye kurenza iz'abantu batekereza. Lakini Ayubu pia amepata mambo mengine mazuri ya watu wanafikiria. Namwe Satani yamusigiye, hakuna mahali shetani amemwachia. Ariko kandi ntekereza ijambo, lakini nikawaza neno lingine, haraba n'Imana yocumuriza Satani. Kuna wakati anaweza achilia shetani. Kawaza Satani ngo sikurabona bari abantu kuba bameze gute? Anauliza shetani, je, unaona watu wale? Ariko ntacho bidutwaye, lakini atojakuwa kitu. Dushimiye Imana, tunamshukuru Mungu. Imana Yesu biranye umwana yari yaduhaye, kwa sababu Mungu amembeba tena mtoto. Hari wavuze ngo ariko ngo yobona ugukunta atangira gushima. No kuri twe twarabibonye. Kuna mtu anaweza jiuliza unawezaje kushukuru Mungu, lakini sisi tumepata hiyo nafasi. Kandi bitarakarereko. Na pia si ya kudanganya. Iri humbere twatubabwira, kufarijika huku ambayo tunayo ni kitu twatwumva mu mutima, ni kitu ambayo tunasikia ndani ya roho. Kuko abamaze gukizwa, kwa sababu wale ambao wameokoka bazamenya ko byose biva mu kuboko kw'Imana, wanagundua kwamba yote yanatika mkono wa Mungu. Hari igihe cyo sharira cyane, kuna wakati unasikia vibaya, hari n'igihe cyo koroha, kuna wakati unasikia ni rahisi. Hari muri no minsi harimo ijambo ryari ndimo, siku hizi niko na neno ndani yangu rivuga ngo hari umugani naza numva cyane guhera muri gino cyumweru gishize, kuanzia wiki ambayo imepita, bimbwira ngo après la pluie c'est le bon moment. Bisobanureka, isobana ngo nyuma y'imvura, baada ya mvua kunakuwa nyakati mzuri. Imvura igiye kugwa, wakati mvua inataka cyangwa siyo yayigwa, ama wakati inanyesha, hazaba hari ibintu bidasobanutse, kuna mambo ambayo hayaeleweki. Mukavuga ngo se izuba ryo sura rikaka nyuma y'ino mvura, mnasema itawaka tena baada ya mvua. Ariko imvura iguye cyane, lakini mvua ikinyesha sana, yeyutse, ikiondoka, hazasura akava kazuba, kunakuja jua tena, abantu bagasusuruka, watu wanasikia vizuri, abantu bakishima, watu wanafurahia. Ariko imvura yayigwa, lakini wakati mvua inanyesha, bazamenya ko ako kazuba kosura ku, hawezi kujua kwamba jua itawaka. Rero bene data, ndugu zangu, dushima Imana, tunamshukuru Mungu, kuko byose biva mu kuboko kwayo, kwa sababu yote yanatoka kwa mkono wa Mungu, isitugenera ibyiza ambayo inatuandalia. Nta munsi Imana iratugenera ibibi, hakuna siku kuandalia ariko nivyabaye byose ko turabibona mu ibyiza by'Imana. Tayari imefanyika mbele, kuna
mazuri. kandi ubu nyine twatubivuga nta ukuti mwona bisingira. Saa hii tukiyaongea hamwezi kuyasikia. Ariko reka naje mbahumuze mbabwire ngo nyuma y'ibi bihe Lak- ibi bizatambutse hari ibindi byiza cyane Lakini acha pia mimi niwafariji, baada ya mambo haya tutakwenda kupata mambo mazuri. kandi muzobibona Na pia mtayaona kubera imbaraga z'Imana. kwa sababu za nguvu za Mungu. Dushimiye itorero Tunashukuru kanisa ko ryakomeje kubana natwe, kwa sababu limeendelea pamoja nasi. mwabanye natwe mu buryo bwose Umekuwa pamoja siku zote guhera kwitangiriro kugeza bisoje. kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Tuza tubiratana Nyinyi mnakuanga nguvu kwetu, imbere y'amaso y'Imana. tunawaongelea vizuri. Imana Macho ya Mungu. yabaduhaye. Mungu ambaye ametupea nyinyi, Imana ibaheze umugisha. Mungu awabariki sana. Dushimiye abashumba. Tunawashukuru wachungaji, Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Mungu awabariki. Dushimiye abandi bantu bose Tunawashukuru batari hano ariko babanye natwe mu buryo butandukanye. ambayo hawapa pamoja nasi. Imana yo mu ijuru baheze umugisha mwinshi. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Shimiye ko bwa pare waje. Namshukuru bestimani wangu, Imana nayo imuheze umugisha. pia Mungu ambariki. Nawe twabanye mu buryo bwinshi. Tumekuwa pamoja. Rero shimiye madamu Namshukuru mke wangu, ko ndabona atangiye kuba intwari. naona ameanza kuwa shujaa sasa. Imana imuheze umugisha mwinshi cyane. Mungu ambariki sana. Arakomeye Ameimarika kandi bivuye ku ndiba y'umutima nawe. kutoka moyoni. Ariko Imana ishimwe ko yamukomeje. Mungu asifiwe kwa sababu amempea nguvu, Kuko niwe nazangira umutekano muke. kwa sababu nilikuwa naogopa kwa ajili yake. Kuko je kugwanje ruhande. Kwa sababu upande wangu Naza numva nta kintu covamo kiva ngo se ngo bibaye gute. mimi sikuwa nasikia hofu hata kidogo, Ariko iwe nkaza mutekerezaho. lakini yeye nilikuwa nikimwazia. Ariko nshimiye ko Imana ikomeje kumukomeza. Nashukuru Mungu kwa sababu Mungu amempea nguvu Kandi nawe mugira ngo komere cyane ili aendelee kuimarika, kuko imbere hari ibyiza. kwa sababu mbele kuna mazuri. Sinzi nimba hari ijambo avuga. Sijui kama anaweza kuongea, Reka rivuge nimara ze gusoza. wacha ongee kidogo. Bwana sifiwe. Haleluya. Yesu nugushima. Sisi wote ni kumshukuru Mungu Kuri uyu munsi wa none kuba tugihumeka umwuka w'abazima. kwa sababu sisi tuko hai siku ya leo. Imana ishimwe kuko ikomeje kuturinda nk'itorero twebwe twese. Mungu asifiwe kwa sababu ameendelea kutulinda kama kanisa. Ntabwo ari ibisanzwe. Si mambo ya kawaida. Imana ishimwe kuko twese tukiri umukwiro mu itorero. Mungu asifiwe kwa sababu ameendelea kutulinda kanisa. Nubwo nyine harimo abadukuyemo, Ingawa kuna wale wameenda, ariko ni kubw'ubushake bw'Imana. lakini ni makusudi ya Mungu. Mbahumuriza mwese ngo mukomere. Pia nikiwafariji nyinyi wote muimarike. Twese niyo nzira. Sisi wote ni njia. Hari umuntu wabwirije hano aramfasha. Kuna mtu ambaye amehubiri hapa akanisaidia. Aravuga ngo twese turi kuri stage. Akasema sisi wote tuko kwa stage. Iyo jambo ryarankomeje. Neno hilo limeniimarisha mimi. Buri muntu wese amenye kuko ahagaze kuri stage. Kila mtu ajue amesimama kwa stage. Ndabashimiye mwebwe mwese kuko mwabaye hafi yacu. Na washukuru nyinyi wote kwa sababu mmekuwa pamoja nasi. Tukimara guhura n'ibibazo mwatubaye hafi. Tulipopata shida mmekuwa karibu nasi. Igihe umwana yarangije, Wakati mtoto ametoweka, nabonye abantu benshi nijoro nyoberwa ahantu batorutse. nimeona watu wengi usiku nikashindwa wametoka wapi. Kandi nari nzi kuko ntaho bava amasaha yaragikuze. Nilikuwa nikiona ya kwamba hakuna watu watakuja kwa sababu ya masaa. Ariko bikimara kuba nayobewe ahantu abantu baturutse. Lakini ilipofanyika nimeona watu wengi. Nabonye ba pasteri, Nimeona wakina pasta, mbona n'abanyamasengesho, pia na waombezi, n'abaturanyi duturanye. pia majirani wakakuja. Numva ndakomeye. Nikasikia nimeimarika. Nubwo nyine bitaba byoroshe kwakira umuntu yabuze umwana. Ingawa si rahisi mtu ayapokee mambo hayo. Ni ikintu gikomeye cyane kandi gikomeretsa imitima y'abantu. Ni kitu cha nguvu kabisa kwa moyo, lakini Ariko kubera ko twese ariyo nzira tugomba kubyakira. kwa sababu sisi wote ni njia, tunafaa tuyapokee. Kabashimira Imana kuko yadukomeje twebwe twese. Namshukuru Mungu kwa sababu ametupea nguvu sisi wote. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Shimira Imana kubw'abantu badutabaye baje kwitanga mu gikoni.
Nashukuru watu ambao wamekuja kutusaidia kwa kupikia watu jikoni. nasanze muri abantu badasanzwe. Nimegundua kwamba nyinyi si watu wa kawaida. Ni mwebwe familia ya mbere yahageze. Nyinyi ndio familia ya kwanza mmefika hapo. Numva ndishimye. Nikasikia nimefurahia. Nabonye abantu baza bateka baje bahetsa abana. Nimeona watu ambao walikuwa wakipika wakiwa na watoto. N'abantu bananiwe. Na wale ni wajawazito. Kabona ukuntu bari kwicara hagati yazahagaze. Wanaketi katika jikoni. Kavuga ngo Imana yo mwijuru baheze umugisha. Nasema Mungu awabariki sana. Arabo naza ndoangahamagara nkababwira ngo nibahave batagira ikibazo. Kuna wale nilikuwa nikiwaita nikawaambia ondokeni msikuje kupata shida. Ariko ndashima Imana kuko yabarinze. Nashukuru Mungu kwa sababu amewalinda. Bakava ari bazima. Wanatoka hapo wakiwa salama. Buri muntu wese wadutabaye. Mtu yoyote ambaye amekuja kutusaidia. Abatanze ibyabo. Wale ambaye wamejitoa. Kugira ngo ibirori by'umwana wanje bigende neza. Ili sherehe ya mtoto wangu iende vizuri. Imana ibahe umugisha mwinshi. Mungu awabariki sana. N'abadusengeye. Na wale ambao wametuombea. Baradusengeye baradukomeza mu masengesho. Wametuombea tukasikia tumeimarika katika maombi. Numva nsubijwemo imbaraga nyinshi. Nikasikia nimepata nguvu mpya. Ubwitange mwagaragaje Imana ibubahera umugisha. Kujitoa kwenu Mungu awabariki. Kabashimira pare wacu. Namshukuru best man wetu. Yari yababaye nawe kubera ngo umwana yapfuye atamubonye. Alikuwa amehuzunika kwa sababu mtoto ameondoka bila kumuona. Ariko nje kumubona nahise numva ngize ihumure rikomeye muri nje. Lakini mimi nilipomuona hivi nimesikia nimerudiwa nguvu. Kuko tuziranyeho byinshi nje nawe. Kwa sababu tunajuana kwa mambo mengi. Imana yo mwijuru muheze umugisha mwinshi. Mungu amubariki sana. Murakoze. Asanteni. Tusoza. Tukitamatisha. Imana yo mwijuru muheze umugisha. Mungu amubariki. Ariko Imana imuhe umugisha. Ariko nawe arakomeye ariko. Pia yeye ameimarika kweli. Abantu b'Imana timukazuza mubabara. K'abantu badafite ivyiringiro. Watu wa Mungu msihuzunike kama watu hawana imani. Nawe nzomuheza gift kubera ko atababaye nk'umuntu udafite. Nitakuja gift kwa sababu amekuwa na nguvu kabisa. Kuna watu unakuta wanaomba ariko bakubitwa n'akantu gucya gawe. Lakini wakipatwa na shida kidogo akazama yifata anajishikilia kwa kichwa, akamiriza, anapiga nduru. Harumwe ejo bundi nyine wavuze ngo ariko ngo Imana nikaho nayo ngo itangiye kutugaragaza amanota makeya ngo tugiye kuyifaho. Kuna mtu amesema Mungu huyu ni kama ameanza kushindwa kidogo kidogo. Ndavuga ngo hari abantu bari mu bintu byinshi. Nikasema kuna watu wameingia kwa mambo mengi. Ariko nawe ukuntavuze. Lakini venye ameongea, Imana yo mwijuru muheze umugisha. Mungu amubariki sana. Imana niyo kwizera. Mungu ni wa kuaminiwa. Kandi yo kwemera ko bica mu nzira izo yose. Mungu anaweza kubali kupitia njia tofauti. Dutashe hari abantu bakomeje kumbaza makuru amwe namwe. Tukielekea nyumbani kuna watu wameniuliza habari. Ndavugira ngo hari igihe kimwe Satani. Nikawaambia kuna wakati moja abantu batazi abo mukozi w'Imana. Shetani anaweza kuwa mtumishi wa Mungu. Neza Imana ikamwishimira ikamuheza misi akayikora akayisoza. Mungu anampea anafanya kazi. Ariko abantu ntibaza ayo makuru. Lakini watu hawajui habari hizo. Kandi Imana nta kintu itokoresha. Hakuna kitu Mungu hawezi tumia. Zose ni ivyaye, ari mu nzira nziza, ari mu nzira mbi, ari mu nzira imeze gute, zose yo bikoresha gusa bikayizanira. Mambo yote ni yake kwa njia nzuri ama njia mbaya. Noneho sasa tumaze kubyara umwana. Tulipopata mtoto natekereje ishimwe. Nimewazia shukrani. Ejo umugore arambaza. Jana mke akaniuliza. Arambwira ngo se ryashimwe uracarifite. Akaniuliza shukrani hiyo bado unayo? Ndavugira ngo se none norirekera iki? Nikasema je, naweza acha kwa nini? None gareka nditange. Sasa wacha nitoe shukrani hiyo. Umutima wari wambwiye ngo ntange 5,000. Roho ilikuwa imeniambia nitoe 5,000 byo gushima Imana. Ya kumshukuru Mungu. Kubw'Imana imirimo yayikora. Kwa kazi ya Mungu. None ga mumpeze nimero mbitange. Mnaweza kunipea namba nitoe shukrani hiyo. Kugira ngo nico naco gakirangire. Hiyo pia ipite. Accountant pia no. Muyimpeze ntaco. Muyimpeze. Ariko nimubona za microphone bigize muzogure microphone.
mumpezi iyo nimero 9 14 16 399 abantu ntibakazoza bareka ibyishimwe by'Imana kuko baza babitekereza ngo siko byabaye. Watu wasiwache shukrani ya Mungu kwa sababu imeenda kinyume na mawazo yao. Ivyo kubera ko twari twabihize, kwa sababu ilikuwa najiri, dushime kuko Imana ibisohoje. Tunashukuru Mungu kwa sababu ameyatimiza. Asigaye mukomeze mugira amahoro y'Imana. Muendelee kuwa na amani ya Bwana. Kumwe muri byose. Na muimarike kwa yote. Asanteni.